Eli jurtum ukkula, Kırgızımda toymuna, ulak tartmay, at çapmay, er jigitler çıkkıla. Jer düngüröp ulak tartış baştalsın, torpo ulak in talaga taştalsın. O azamat jerden taza aldı dep, karap turgan görmandar kubansın. Assalamu aleykum ak kalpaktu kırgız elim. Sizlerdi 2022 yıldın 6 Mart günü bola turçu Bazar Korgon ıntımagı atalışındagı çoğun alaman ulaka çakırabız. Ulaka koyuluçu baygeler 30 tay, 5 tö, 1 karışkır jana ошондой эле акчалай. Başkı bayge 1 tö, 1 tay, 1 karışkır jana akçalay bolmokçu. Sizlerdi tereң urmattоо menен Mareke ээleri Касиев Нургазы жана Нурсейит. Биздин дарек Жалалабад областы Базар Коргон шаары Кыргоо айылы андыктан келип көңүл ачып кетиңиздер.